Mbarara City Division People's SACCO omukyeeri bagweretera kitebe kya Vision Group mu Ruboma omuri Mbarara kandi basima obuheereza bwa Vision Group na munonga Radio West emazire emyaka 24 omu buheereza kandi ahabwa SACCO eje ni manager yaba manager bataka kuryo mwana mutoje itwe Mbarara City Kakiika Division People's SACCO twashemerwa munonga okwejumbira omukutebekanisa ekinihiro kitwe eki abantu mwena mwijo mu kinihiro ebyo kuriya biriho turi kureba abinji bimwe twabishanga byahikireho naho nito twagitaho kukyeri entebekanisa ninungi abahurikiza ba Radio West abo kureba TV West mwena mwije twaretayo enshaho ibiri zo mukyeri ahabo buheereza burungi bwa TV West na Radio West ninga Vision Group kugira ngo nito twenyigiro mu kutebekanisiza ekinihiro tukusima abantu tukwatanisa n'abahurisiza batahi bitu kurebwa ngo mukoro bitu gwagenda je mumisha abantu bagira mu SACCO nibateka kwije mu kinihiro kandi nabashaba abantu bona okwenyigiro mu kinihiro SABA bwo buheereza burungi bwa Vision Group TV West na TV Radio nitusima munongo buheereza bwanyu nitwe twija twagira ngo katubakwatireho ayihurure itorekire ehekinihire kiri kwenda kubo kwa mushanje twagira ngo nitwe katugire kacha kutwareta eshaho ibireze zo mukyeri twentura ngo abandi baretente abandi mabarete bitoke hadi nitwe twagira SACCO amani macha gutwine twagira ngo katubaretere eshaho ibirezi ezo mukyeri manager wa Radio West yabasima munonga ahabwo kukunda no kwagira Radio West anyenda kwibaza abantu Mbarara City Kakiika Division People's SACCO ahabwa rukuno mpango no mujumbo gubatera ko bakuteretera eshaho ibiri zo mukyeri ejeno rukuno mpango ahabwa members na management ya Mbarara City Kakiika Division People's SACCO omuntu gubatereza kubasa kushikiriza ehururu yitu yo kurisa abantu nkaburijo 13 obwo tukujaguza nkinihiro SABA ekinihiro SABA cyo mwaka ogwo nekebiro 29 by'okwezi kwa mushanju kandi nkije kuba mu kishayi kaceka okutahamu no mutwaro gumwe gwonka kandi okugashura no kwabusha gasha kwa Aiden bataringaya.